Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Michelle. Iti jadi Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Si man nilakay ko. Ket gapo iti pandemya, saan pa'y makaawid ita atawan. Talo dagiti anak mi. Inaldaw kami nga agvid-video call nga agiina. Iso akasla ka din nami matlatta nilakay ko. Iti may nga aldaw apa nag-Facebook ko, adda nang iad kanyak alalaki. Ket idi kita ak tiladawan ken nagan na ni Ray. A classmate ko idi iti high school ken crush ko. Naragsakan ak iti panangiad na kanyak. Ket nang rugi nga rod ti panagchat mi. Buano papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Michelle dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Friend, malagip mo ka din ni Ray? Ray? Idi ngay high school tayo. Ray? Uwan. Malagip kon. Nire a crush mo. Uwan, kachat ko. Oh, kat ayan na nga ita. Aday di Manila. Adamat gayang pamilyanan. Ay na, kachachat mo matgayam Jessica a crush mo. Amom, kaya't nangagkita kami. Oh, ibaga mo umay dito lugar tayo Kastamat ti kunak. Diyak amo no matuloy nga umay. Away Sam, tapno agkikita tayo. Amom, naladingit ka no matibiyag na. Taapay. Kanayon da kanumat ngamin nga agapa ka ni bakit na. Hello, Lakay. Hello, Bakit? Kumusta kayo ditan? Nasayaat mat. Nakatungtong mo ka din dagiti anak mo. Ay na nagdadakkel dan. Kan amom, adu ti bagpagatang daken ka. Hun nga rod, Bakit? Saan na bale? Tagatang to aming dagitan o agawidak. Makaawid ka kumamot nga rudan Basit lang napanawan ti orayan. Makaawid akon. Katsika nga'y, Bakit? Kumusta kan? Kastoy, mamimiss kan. Agan anos kayo dita Pilipinas, Bakit? Nuawan lang kumati pandemya. Nakaawid ako na nabayag. Ay, sapay ako mga rod alakay. Tamakaawid kan, iti mabiit. Nagbayag kayo ang nag-video call kanila kay mo, Mare? Wan mare, kasano? Mabayag da ka numanan ijay nga ti baybay. Awan tumanan signal da ijay. Wan sigurado dayta. Narigat matibiyag da asiman anya. Ay, wan nga rod, mare. Mala, ano sanyo ti iliw yo iti tunggal maysa? Tanya nga rod. Adda iti adayo nila kay mo, tapno manggad. Hello? Hello, Michelle. Oh, bigbigat na imawag ka. Kaririing ko. Masapal nga awagan ka. Tapno saan ka mapukaw. Apay amapukaw ka. Asideg akong dito lugar yo. Anya? Nagbiyahe kiti rabi. Di nakman angawan na kasta. Ibagam kit din no sa dino ti papanak. Imay ka talaga? Kunakmat kan ka, Michelle. Saan ka mang rabrabag. No anya timbagak, aramida. Talaga ha? Wanya, naragsakan ta nakita ta. Jack mamati asi kadaytan Naglukmag kamutan. Kimuto nga paikit di Nasaya at mata nasurutam day ti lugar mi. Sinurot ko lang dagiti imbagam. Imbagan ka. Pumimpintas kalat ta. Di nakman bulaan na kasta. Ayan di asawam. Awan dito'y Pilipinas. Aywan gaya man niya. Naibagam gayam kanyak idi asiman nila kay mo. Wan, Agsubliak matlang nga dago si Manila. Imay ka lang kinita. kasta ka di? Sapay ko ma. Ta saan ada ito iti umuna. Ken maudi apa nagkita ta.
Amok no ape anaragsak ka ita, Michelle. Di ka man agsaoy iti kasta. Ay na, nagkita kayo kinirayan niya. Ilimlimod ko, ngam apay ana amwam. Nakita kayo amang mga ni restaurant. Talaga? Ay na, jakon ima si Dag. Taamok nga iso di kaduham. Tapno damot privacy yun. Mas naragragsak ka no ni Ray ti kaduham. Saan ka man agsaoy iti kasta? Ay na, saan kan nga aglibak pay, Michelle? May saak mat amisis a pinanawan ti asawa na. Amok tirik na ti mapanawan ti asawa na. Anya ti kayat mga asawan? Adamot sa bali akasin sinarak ko. Anya? Saan nga amo nilakay ko? Ay, sa anak mo ta kasta. Rose? Awan mali siya, ti panagkita mi kaniri. Uray no adamot rik nam kan ko na? Idi dayta. Ay na, oray po utam. Agtinag iti relasyon da ita ang panagkit-kit tayo. Anya? Kasta akman idi. Nagkariak ajak isukat nila kay ko. Ngam kita ang ita kanyak. Jak matakderan da ita nga ingkarik dito'y bagi, Michelle. Hello, Ray. Nagsinungbat kami manan kanibakat ko. Iso ama ditirik na kita. Apay nga eh. Iso ti mga paapa kanyak. Pasensya amon. Kanayon lata na siya tagpaspasensya. Ay kat talaga akasta ah. Sika ngay. Naragsak ka di ti marriage life mo. Uwan. Uray no adayo ka kinilakay mo. Anya ko matirason nga agladingitak. Adda iji abroad, tapno ipaayan na kami iti disente abiyag. Agpudno ka kanyak, Michelle. Anya ko matipudnukan ka. Amo ka saan ka naragsak? Saan ka man ngagsao iti kasta? Kaya't mo ka kita ta. Taapay manan. Mamis ka ngamin. Agbiyahe ka manan? Wen, kaya't ka makita. Naragsak akon, ure adayo ti biyahek, basta makita ka. Anya? Michelle, imbag man ta saan mo nga isuksukat nila kay ma? Kat saan kayo nga kit-kita iti mabayag? Apay tata, anya aya ti pangipagpagarupan nyo kanyak. Danto pa'y kadwa malalaki idi na minsan. Ha? Isu adi ka man kundi dalos. At da sa bali aka relasyon mo. Di kay agsasao iti kasta. Ni Ray tinakita yu akadwak, kat gayam ko laang dayjay. Kabats ko idi high school kami, kat awan relasyon mi, tata. Nga ta. Ala, sapay ko mga raod takasta. Di kay agsasao nga da ka relasyon ko, tata. Taamangan no idarum kayo. Saan asiman nila kay ko? Ngam adayo ti ayan na dito'y pusok, Michelle. Di ka man agsao iti kasta. Ay, inaldaw kami mat nagkit-kita. Iso ang makauma. Imbag kayo pa'y kanila kayo mo Tainal daw kayong agkit-kita. Sa anak anaragsak, inaldaw kami nga gap-apa. Anya? Dayta tipod no, basit laaba nagpagap-apaan mi. Kasano, di na kayat nga ikonsidera ti opinyon ko. Jayla kayat na ti matungtungpal. Unay mo't daytan? Wan nga rod. O anya, nagkita kayo manen kin ni Ray? Kayat na ti umay. Ngam ko nakkan kwa na asaanan ngam umay. Apay alapdam no kayat na ti umay. Saan arumbang? Taaddan pamilyami. Ay na, no saan ka naragsak iti asawam, isinamon. Anya? Tumaytay mingak laang kinilakay ko. An-anusak pay laang ita. Jakmat kaya't akas ti mapasama kada kami kanilakay ko. Amirisam anaimbag, Michelle. Ay ayatom kadipay laang nilakay mo. Mano atawanin asan mo anakit kita kin nakadan na? Siyempre Talaga? Ibagbagak ti pudno. Kasta akmat idi. Jak kayat apanunutan nga awanan tirik na kinilakay ko. Ngam, maamiris ko. Talaga adjakon ay ayatan. Ay ayatak nilakay ko. Kat saan nga agbaliw day taarik nakkan kwa na. Hello, lakay.
Nakasanglad kayon? Wan bakit? Addan signal. Isuan awagan ka. Kasta ka di? Uray dagiti kakadwak. Inawagan damo ti pamilyada. Kat kumusta kayon? Nasaya at lata Sige bakit Agina na akbiit. Kalpasan na. Awagan ka tumanan. Sige, agan-anad ka akanayon, lakay. Jack, amo nga may kamanan dito yung lugar ni. Diyan kung impakadakin ka, taam mo kon adi mo kayat. Amangan nga minumaamuan ni misis mo. Amo nang dagitar aramidek. May mayat pa kit di ano maamuan na nga dan sa bali akat sinsinarak ko. Taapay. Tapno adan rason, tapno agsina kami. Unay mo't daytan. Michelle, si kaitan tinakaituunan ti atensyon ko. Ha? Mabalin ka di nga ayatan ka. Likli ka muntay ko ng agnagan iti Ray. Makadadaala day ta iti relasyon yung agasawa. Ay, Uray ko na nga awan relasyon nyo. Nga magkit-kita kayo, mat. Kan may sa, kunam nga agayat kan ka. Rita. Iso alikli ka mon. No makadanon day ta kanila kay mo. Anya lang ang ti mapasamak. Panunutam ko mga ada iti ada yung agtrab-trabaho para kada kayo a pamilyana. Uwan, Rita. Amok dayta. No kasta, likli ka mo ni Ray. Dumngag ka kanyak. Agkaaruba ta, kan agkumari ta. Iso amasak nanak iti pamilyayo. Jackson kaya ti agawid. Apay saan? Dito yakon. Tapno ka na yun ka makita. Saan kun nga ayatan ti asawak? Sana ko na naragsakin ko na. Nang runa pa'y, taungat nga ungat. Saan amabalin, Ray? Kasapulan nga gawid ka iti pamilyam. Michelle. Agur-uray kan ka ti asawam. Agawid kan. Saan na nga urayan day jay? Di uray man saan na agawid. Saan nakabirukan? Awan ang tibibiyang na kanyak. Kwarta lang tinapatagkan ko na. Saan ka nga agsao iti kasta, Ray? Agawid ka. Kat ornusam ti pamilyam. Saan ka diya mabalin ada talangan ti agdan na? Total, naraksak naman. Saan? Ay ayatak nila kay ko. Agawid kan. Kat maudin daytoy a panagkita ta. Hello, lakay. Hello, bakit? Pasensya ka na. Italaang manan anak kong takdak. Among matintisiman. Agkaradamag da ka ngamin dagiti ubing. Uray siyak, madandanaganak. Tani, ada ka no dumteng anapig sa abagyo. Saan kayo ka di amadanagan kanyak? Di ka agdanag, bakit? Tadumliag ti panaggagat ko ditoy. Kat urayan niyo ti panagawid ko. Sige lakay, agan-anad ka akanayon ha. Uray da kayo dita. Agan-anad kayo, mat. I love you, bakit? I love you too, lakay. Danda ni ako natnag iti basol, Mr. Lonely. Imbaglakit din tanalabanak day ta asulisog adimteng iti biyag ko. Kat naragsakak, gaputaawan pakakonkonsensyaak. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Michelle. Pagayam Michelle, amin kumaamisis nga adayo iti asawa da. Kat kaskan ka anatibkar amang sarangat iti sulisog. Nalabanam ti sulisog gaputadi mo kayat amarakrak tinaragsak a pamilyam. Ituloy mo ti mangliklik iti sulisog. Tapno maliklikan met ti pannakarakrak ti pamilyam. Ay ayaten na ka ti asawam ken adda iti adayong agtrab-trabaho para kada kayo a pamilyana. Dayta ko ma ti kanayon mo alaglagipan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpalingad itinagan a Michelle, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagparangan dagiti papagayam niyo iti radyo akas kada. Emily Calika, Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Joffer Basit,
Kento'y pagayam yo, Jonar Ributazo. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.